utvrđenom rasporedu, drugi će se pojaviti neko ko nije igrao na Poljudu, ali mu isto Poljud obilježio karijeru, Ljubomir Radanović. Za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Bojović, evo šansa, gol, ljudi, pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo, šta će se ovo dogoditi? Kratko, Ljubo, samo imat ćemo poslije čovjeka, vrlo brzo, čovjeka koji je 7 dana prije tebe isto dao jedan ključni gol bez kojeg se nije moglo na taj Euro. Cardiffu je bio, ubrzo će da izađe, ali svi pamte ovaj jer nas je odveo. Međutim, jedna olimpijska medalja i to ti si bio standardan jedno vrijeme. Pa da, to se desilo zahvaljujući Meši Baždarević. Da Meša nije dao taj gol, moj gol ne bi imao neku veliku važnost. Tako, Meša, hvala. Ubrzo će onda bude. Uglavnom, Ulcinj ne prestaje da iznenađuje. Slušajte, to je stvarno jedinstveno. To je samo moglo da se desi u Ulcinju. Ja mislim da nema nijednog grada u ovoj bivšoj Jugoslaviji koji je mogao da pokupi ovoliko ljudi i ovoliko sportista. Ovaj grad je uvijek znao da prevaziđe i nacionalne i religiozne prepreke, a onda svi ovi ljudi, moji drugari, prijatelji s kojima sam godinama igrao zajedno ili protiv njih, svi su jednoglasni da se ovdje osjećaju kao u svom gradu. Tako je. Na scenu izlazi još jedan reprezentativac bivše Jugoslavije, čovjek koji je dao onaj sjajan gol Kolumbiji na mundijalu, Davor Jozić. Molto bene iz Cesene. Strane za Jugoslaviju. Sušić, Hadžibegić, pa Šabanadžović, ponovo Sušić, lopta za Jozića, Jozić, hoće li to biti gol? Bravo, Davore Joziću! Gol! Jugoslavija, Kolumbija, 1:0, Davor Jozić! Davore, dobar dan, dobrodošli u Ulcinj i Crnu Goru. Vjerujem da ste se i sad naježili kad ste čuli ovaj komentar kolege Pantića. Dobar dan svima, svakako. Mi smo rasli sa ovom idejom ovoga prijateljstva u bivšoj Jugoslaviji, tako da za nas ovo ništa nije novo. Hvala vam svima na ovom sjećanju i stvarno sam emocijalan i zadovoljan, prezadovoljan što sam došao ovdje. Hvala još jednom. Hvala Davore i čekamo vas i naredne godine. Nebojša, sad ćeš da najavi čovjeka koji je dao vjerojatno najljepši gol u istoriji finala Lige šampiona. Dakle, sada će izaći i ne samo taj gol, kakvih je sve golova bilo i driblinga, naravno dovoljno je reći Dejan Savićević. Savićević gli ruba la palla e poi Silvia, un gol incredibile, registrato il gol di Savićević. Evo, ovo je bio Bruno Picul, pa rekli smo nećemo mnogo pričati, ali kad se čuo Picul moramo nešto da kažemo. Ne o njemu, nego o ovome. Pa sigurno da mi je drago što sam danas ovdje i što je jedna lijepa ideja Pavla Pepđonovića. Nadam se da će prerasti u jednoj tradiciji. Drago mi je što ponovo vidim da pored fudbalera ima i košarkaša, rukometaša i ljudi iz drugih sportova. Drago mi je jer ipak u nekim vremenima svi smo bili zajedno i borili se pod jednom zastavom. Naravno što je rekao i predsjednik opštine da pored Pavla ima još dosta ljudi koji su pomogli ovo, pa i opština i dosta privatnika. Nadam se da ćemo i u budućnosti se ovdje susretati i družiti, slati jednu poruku, što su rekli moji prethodnici, da ipak mi sportisti nikad nismo učestvovali u nikakvim podjelama i da nam je žao što se sve ovo desilo na našim prostorima. Hvala. Tako je, hvala Dejane za Dejana Savićevića. Uglavnom igrači koji sreće ovdje u Ulcinju su uglavnom stariji od njega.